استودیو رادیو رێباز FM گۆدار و شوپینەرên مەهێژا لە هەر دەریدان باش نادەما پێشکەشکردنا بولتەنا دەمژمێر 5 فەرمو گرنگتری سەرنووچە. پارتی دموکراتی کوردستان مسرور بارزانیش بۆ پۆستا سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی و نیچیروان بارزانیش بۆ پۆستا سەرۆکی هەرێما کوردستانی بربژێرکردن. سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و خوێندنێک دەربارەی پێشوازیە ئەندامی کومیتەیە ناوەندی عەبدوڕەحمان ئاپۆل هەولێرێ بەلاف کرد. دنابەرە دەرگەهێ پێشابیر و سێمالکادای سینۆری هەرێما کوردستانی و کوردستانە سووریێرە لە شوونە پەلەمەیان باس هاتن ئەکتیڤکردن. دەم باش. Di preskonferansekî de Mahmud Mihemed gotûbêjê fermiyê Partî Demokratîk Kurdistan ragihand ku Partî Demokratîk Kurdistan Mesrûr Barzanî ji bo posta Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Nîçîrvan Barzanî ji bo posta Serokê Herêma Kurdistanê berbijêrkirine. ایرا انجمن سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان مسرور بارزانی با پستا سروک حکومت هرما کردستانی بربژیر کرد و نیچروان بارزانیش با پستا سروک هرما کردستانی بربژیر کرد. پشتی بداوی هاتنا جوینا انجمن سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان ده پریس کنفرانس که ده محمود محمد گوتوبجی فرمی پارتی دموکراتی کردستان را گهاند که پارتی دموکراتی کردستان به دزوانینا سرکفتن ده هلبجارتن پارلمان کردستانی ده و پیمان خوین کو به خلک کردستان دانه جیب که اروها گوتوبجی پارتی دموکراتی کردستان اشکره کرد که انجمن سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان جند پیشنیارک پسند کرد و دناوان پیشنیاران ده بربژێرکردنا مسرور بارزانیش با پستا سروک حکومت هرما کردستان و بربژێرکردنا نیچروان بارزانی ج با پستا سروک هرما کردستان. مسرور مسعود مصطفى بارزانی که ج با پستا سروک حکومت هرما کردستان هاتیه بربژێرکردن. لسال 1969 ده دایک بویه. ده سال 1985 ده تمن 16 سالی ده بوه پیشمرگه و بجداری دشورشا گلانه ده کریه. مسرور بارزانی ده سال 1988 ده بجداری کویه بباندور ده دستانه خواکرک ده بو. ده سال 1987 ده باورنامه آمدهی لإیران بدست و آنیه. و لسال 1991 ده بجداری ده راپرینه ده کریه. مسرور بارزانی باورنامه ماستر لبش خوندنا ناودولتی لزانینگاه امریکا لواشنطن به دست و آنیه. و لسال 1998 و گریای هرما کردستانی او بو ریوبر گشتی اجانسا اسایشا هرما کردستانی. ده کنگره 12 پارتی دموکراتی کردستان ده جبو سرکردایتی پارتی هاتیه هلبجارتن. او ده کنگره 13 پارتی ده به توای دنگن سرکردایتی پارتی بو اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان. ده سال 2012 هم بو راوشکاری انجمن اسایشا هرما کردستانی. و هر وها ده سال 2005 ده دزگاه خیرخوازی بارزانی دا مزراندیه کورولکویا گرنگ ده پیشکشکرنا آلیکاریان بسر پنابرو کوچ برانده هیا و حتی وکه ایروژی دزگاه خیرخوازی بارزانی کاری خود بردوامه. اروها دامزرینه رو سروک برده امینداری آزانینگاه امریکا لکردستان لدهوکیه. و مسرور بارزانی بجداری که کاره و بباندور دشاری تروری ده بو و با یکی راست بجداری دسنگرین پیشمرگه و شری هوالگری ده دکر. مسرور بارزانی پیوندی نویم برفره لسر آستی هرمی و ناف دولتی هنه و رولک گرنگ و بباندور ده برفره کرنا پیوندین هرما کردستانی ده هنه. مسرور بارزانی خیزان داره و باوی سی کرو کچکیه و زمان کردی، انگلیزی، فارسی و عربی دزانه. به وخوندنک فرمیج سروک مسعود بارزانی دو سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمان آپوگ هشت هولره بوی هلکفته سرکردایتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویان یک جبو پیشوازیا میوان و کسیم پیروزبایا سربسبردانا آپوب کن بلاف کرد. د داخویانیا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا د هاتیه گول ناوەندارê خستنê ya pedekesê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ji roja duşemê wate îro ta pênçşemê ji demjimêr 5 ta 8 şev dê pêşwaziya mêvan û kesên pîrozbahiya serbestberdana endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apo bikin were kirin. سه کردین کردستان سوریه وکنونرین رخصتنان لکنفرانسا کوملین کردین آلمانیا بون اندامین انجمن ریوبریا ناوندیا کوملین کردستان لآلمانیای.
سێ کوردên Sûriye tevlî encumena rêveberiya navendiya Komaleyên Kurdistanî li Almanya bûn. Konferansê Revenda Kurdî li bajarê Frankfurta Almanî dibin duruşma mafên Kurd ji bo avakirina dewletek serbixwe li bajarê Frankfurta Almanya û li ser daxwaza encumena navendiya Komaleyên Kurdên Almanya birêve çû. Konferans bi amedebûna nûnerên Komaleyên Kurdî û rêxistinên civaka sivîl ya Kurdistanî û Yekîtiya jinên Kurdistanî û Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava li bajarê Frankfurt duh roja şemiyê bi awayekî berfireh hat li darxistin û ji bûna hilbijartina encûmenek nû û bernameya wê encûmenê gotûbêj bikin û planên kar û programa encûmenê darêjin û karê Revenda Kurdî û Komaleyên Kurdî li wî bajarî rêk bixin. Konferans bi sürüşta niştîmaniya Kurdî Eyreqîb dest pê kir û pêştre 20 xolekî bêdeng li ser canê şehîdên Kurd û Kurdistanê rawestiyan. Di konferansê de serbarê encumena berê sê endamên din lê ziyad bûn. Ew jî her yek ji Kovan Xelef, nûnerê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava, Ehmed Şêxû, nûnerê Komala Xweybûn û Necah Hêvo, nûnera Yekîtiya Jinên Kurdistana Sûriyê. Di beşekî din yê konferansê de fîlmek sînemayî derbarê palawaniya pêşmerge li şerê dijî Daişê hat nemayişkirin û her wisa gotina serokê Komaleya Dostatiya Kurd û Almana li Hewlêrê Diktor Hêmin Umer jî hat xwendin. Di dawiya konferansê de biryar hat standin bi awayekî fermî daxwaza moletê ji hikûmeta Almanya bikin û hinek pirsên rêxistinî hatin gotûbêjkirin û çend komît hat avakirin mîna komîta jinê û komîta şêwermendan ku pêk tê jê yasanasan û akademînasan bi serokatiya nivîskar û rojnamevan Abdullah Cindî û her wisa komîta ragihandin û ya ciwan û xwendevan û roşenbîrî û hunerî jî ava bûn. Di navbera dergehê pêşabîr û sêmalka de yê Sinûrî Herêma Kurdistanê û Kurdistana Sûrî re li şûna pelemeyan pas hatin aktivkirin da kopkarê veguhestina welatî û kelûpelan rabin. Li gorî agahiyan ji ber bûyera binavbûna peleme û du karmendên ku bi karê veguhestina welatiyan di navbera dergehê sêmalka û pêşabîrê Sinûrî de li gel kelûpelê wan de doh di Cemê Dicle de biryar hat derxistin ku li şûna pelemeyan pas werin aktivkirin û îro dest bi karê xwe kirin. Wezîrê derveyê welatê Rûsya ragihand ku Amerîka li Sûriyê karta Kurdî bikartîne li stokeka metirsîdar di leyze ew yek ji aliyê Rûsya ve nayê pejrandin. Wezîrê derveyê welatê Rûsyê ragihand ku welatê Amerîka li Sûriyê de karta Kurdî bikartîne û dixwaze ku guhertinan li deverên Kurdistanî li rojhilatê çemêferatê durist bike û ew yek nayê qebûlkirin ji Amerîka re. Sergey Lavrov wezîrê derveyê welatê Rûsya di hevdîtinekî televîzyonî de ji paytexta Arjentînê Buenos Aires ragihand ku tiştê ku li rojhilatê çemêferatê bigiştî bi serpereştiya Amerîka tên kirin nayê pejrandin û Amerîka berdewamiyek bûna xaka Sûriyê bin pê dike. Lavrov serbar kir ku welatê Amerîka bi sedan milyon dolarê Amerîkî li ser avakirina rojhilatê Feratê di nav de deverên Kurdistanî serf dike di hevdemê ku deverên dibin kontrola rejîma Esed de paşguh dike û tu giringiyê pê nade. Wezîrê derveyê Rûsyê eşkere kir ku Amerîka dixwaze dezgehna hikûmî nû li deverên Kurdistanî li rojhilatê Feratê ava bike wekû bedîl jê dezgehên bi ser rejîma Esed ve û dezgehên ku niha li darin. Di hevdemê ku bi pela Kurdî angu karta Kurdî dileyîze li deverê tevî ku karta Kurdî karta herî metirsîdar e ji ber ku metirsiya Kurdan li ser Tirkiye û Îran û Iraq û Sûrî heye. Siyaseta Amerîka li gorî pesna Lavrov nayê pejrandin û nabe Amerîka bin pêkirina yekbûna xaka Sûriyê bike. Lavrov di heman demê de dazanîn ku her yek ji Vladimir Putin û hevşanê wî yê Tirkî Recep Tayyip Erdogan siyaseta Amerîka li rojhilatê Feratê bi taybetî bi karanîna karta Kurdî li deverên Kurdistanî li rojhilatê Feratê gengeşe kirine. Şopînerên me hêjaberî ku Bûltena me bidawî werî dubara me ser NûÇEYên bêne bîrawe. Partî Demokratîk Kurdistan Mesrûr Barzanî ji bo posta serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê û Nêçîrvan Barzanî ji bo posta serokê Herêma Kurdistanê berbijêr kirin. Serkirdeyetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve xwendinek derbarê pêşwaziya endamê Komîteya Navendî Abdurrahman Apol Hewlêrê belav kir. Wezîrê derveyê welatê Rûsya ragihand ku Amerîka Sûriyê karta Kurdî bikartîne û lê stêkoka metirsîdar dilîze ew yek ji aliyê Rûsya ve nayê pejrandin.
Di navbera dergehê pêşabîr û Sêmalka de yê sînorî herêma Kurdistanê û Kurdistana Sûriyê re li şûna pelemeyan pas hatin ektîv kirin. Her şad bin.